Ha se vir cynnych ag risgipin yn eoch yn neonoch a chanil se rief i'r cynnych ag rysio tyfile. Sio myntir spors. Yn ôl hwcata Callum. Hallo, agus faatje, gunne spors, kalde doomse, Callum, skippe spors, die heen je nog, spors, balken kosje en je mat wie kruin, Counsbedge, joy transfer a goal cares of the of league, agus me jedig, stochen en fallasach, a wil fames te biore, kweka feast Ellen, no look at ze. Go prif skeelach na heichen nog ma ha spors agus balken kosje, a femad wie kruin. Wel, sio a hish voor, an een immer spors ille, Javier a klechgebal a ha kruin, ach a reid as Giover, a chai a horstiga skippe spors a ju heen, gaan opbrik sio an de bal kosje. Yr cholas vega gymaad dyrf yn bawlach ymal i'r ffasge myr y biga crain. Wel, cholasif a sio a dosioch e. Fe mi balchen kosje a fi a kruin. Spors. Paplat chael spors, y cwmal ornio drasad a tynig spors agus Counsbedge aan sy friaf league. Va FC Tortellini gen viach genrad id unte id le a reen anamach a roi le Capoletti FC er son een kluchig dat Gian Achgesen spagball bolognese. Chagwn yn dachlab ac yn bydd 4 million recente son spagball a ha er fi cwdrwach a FC Tortellini fat yn teisen. Ha, gadidu va FC Tortellini yn biach genrad is spagball a rei er son 4 million nacht ach gada jystiega yn gadwniak dŵna a roi. Goplik het de mag, gada channig het spagball er son 4 million tunne tuna. Nou, Counsbedge spors. Is ga je skialach me jede, gewoon skialach me ha kan je nog me ha agus stochen en fallasach a vil fame se bi orre. Yr cholas ha on yn doi, cap a chor gain yn eich niocwp ti y yen y flew, a ha ma y fi y gechgyrsi, ag leis sy'n ha stochen yn fallasach magain spors. Is be or is, tuak het jes en jersen hier spors.